ассалому алайкум надагони азиз. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, котиби давлатии вазорати Аврупо ва корҳои хориҷии ҷумҳурии Франсия Жан-Батист Лемуанро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистон ва Франсия ҳам дар асоси дуҷониба ва ҳам дар доираи шарикӣ бо Иттиҳоди Аврупо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо аз имкони навбатии дидору мулоқот изҳори хушнудӣ карда, доир ба нақшаву ниятҳои тақвиятбахши муносибатҳои шарикии дуҷонибаву бисёрҷониба табодули афкор намуданд. таҳкими муколамаи доимии сиёсии байниидоравӣ, равобити пайваста дар масъалаи таъмини амнияту суботи минтақавӣ, ҳифзи сарҳад, ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, илму маориф ва фарҳангӣ аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буд. котиби давлатии вазорати Аврупо ва корҳои хориҷии ҷумҳурии Франсия Жан-Батист Лемуан ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми президенти Франсия Эммануэл Макронро ҷиҳати анҷом додани боздид аз Франсия супориданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин паёмро боз як нишони таваҷҷӯҳи роҳбарияти Франсия ба масъалаҳои пешбурди минбаъдаи ҳамёрии ду кишвар арзёбӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷониби Франсия барои дастгирии доимии Тоҷикистон дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории дорои аҳамияти миллӣ ва минтақавӣ, лоиҳаҳои бахшҳои хусусӣ, кишоварзӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин ҷонибдории ташаббус ва тадбирҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об, бахусус оид ба рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва идоракунии захираҳои обӣ ва мубориза ба терроризму экстремизми байналмилалӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. соҳаҳои сармоягузорӣ, авиатсияи гражданӣ, энергетика, фаъолияти муҳандисиву машваратӣ, нақлиёт, телекоммуникатсия ва кишоварзӣ барои ҳамкориҳои ояндаи дуҷонибаи Тоҷикистону Франсия муҳим шуморида шуд. таъкид гардид ки ташкили хатсайри ҳавои байни ду кишвар, ҳамчунин баргузории намоишгоҳҳои нигораҳои таърихиву фарҳангӣ дар баробари мусоидат ба рушди бештари ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ метавонад ба афзоиши рафтуомади шаҳрвандони ду кишвар ва рушди сайёҳӣ низ заминаи мусоид фароҳам оварад. ҷонибҳо ҳамчунин доир ба рушди муносибатҳои байнидавлатӣ дар доираи стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои давлатҳои Осиёи марказӣ фикру мулоҳизаҳои судманд баён доштанд. дар мулоқот ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба тақвияти муборизаи муштарак бар зидди терроризму экстремизми байналмилалӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромилливу муташаккил, мусоидат ба раванди таҳкими амнияту субот дар минтақа ва Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, котиби давлатии вазорати Аврупо ва корҳои хориҷии ҷумҳурии Франсия Жан-Батист Лемуан андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён дошт. Только что я вышел с беседы с уважаемым господином президентом Республики Таджикистан. Беседа длилась достаточно долго. Мы обсуждали двухстороннее сотрудничество между нашими двумя государствами. Сегодня утром также я передал административно-контрольный диспетчерский пункт аэропорта в международном аэропорту Душанбе. Данный контрольный диспетчерский пункт является подарком или в благодарность Французской Республики таджикскому народу за гостеприимство, которое они нам оказали в течение 10 лет, более чем 10 лет. Мы с господином президентом обсудили все возможные направления двухстороннего сотрудничества между нашими двумя государствами. Также я официально передал приглашение со стороны президента Франции господина Эммануэля Макрона, его превосходительству господину Эмомалӣ Раҳмону, президенту Республики Таджикистан, приглашение на экспозицию, посвященную Таджикистану, которая
которая состоится в этом году, в 2019. 2019 год является очень знаменательным годом, потому что в ноябре будет организована выставка, посвященная Таджикистану, в котором будут показаны экспонаты и археологические ценности Таджикистана, из таджикской истории. Мы также с превосходительством господина президента Республики Таджикистан обсуждали вопрос региональной стабильности и вопрос региональной безопасности, так как мы знаем, в настоящем мире сейчас, в котором мы живем, переживаются очень сильные моменты кризиса, и управление ими порой бывает сложно. И, безусловно, необходимо посмотреть на эти вызовы по обеспечению региональной безопасности, и необходимо сотрудничать в борьбе против терроризма и экстремизма. Так как вы видите, спектр или горизонт сотрудничества очень широкий, в котором мы можем двухстороннее сотрудничество наладить. Я во время своего визита в Таджикистане встретился со многими французскими компаниями, с теми французскими компаниями, которые уже работают в Таджикистане, или с французскими компаниями, которые желают или имеют желание войти в таджикский рынок и развивать двухстороннее сотрудничество с вашей страной. Также я сегодня встречался с молодыми людьми, с молодыми студентами, которые изучают французский язык. У нас была очень теплая встреча с ними, очень теплая беседа, что мне очень понравилось с эмоциональной точки зрения. Мы через несколько месяцев готовим визит его превосходительства президента Республики Таджикистан в Париж, то есть нам необходимо проделать очень большую работу по данному визиту, и я бы хотела поблагодарить большую работу или большой вклад уважаемой госпожи посла Франции в Таджикистане, госпожи Ясмин Гуйдар, за всю ту эффективную работу, которую она делает в налаживании, в развитии двухсторонних отношений. Спасибо. тавре иттилоъ дода будем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои 16 ва 17 апрел бо сафари расмӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд. Дар ҷарони ин сафар масоили ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Россия дар мулоқоти хосаи сарони ду давлат ва вохӯрии ҳайъатҳои васеъи ҳар ду ҷониб баррасӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳо дар оянда 16 санати нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши муфассали ҳамкорони мо аз ҷарони сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади анҷоми сафари расмӣ ба Федератсияи Россия ташриф оварданд. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Федератсияи Россия гарму самимӣ пазироӣ карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта. ротаи қаровули фахрии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи гарнизони Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. баъди гузориши фармондеҳи ротаи қаровули фахрӣ ба меҳмони олиқадр дар ҳамин ҷо сурудҳои миллии ду давлат навохта шуд. маросими истиқболи расмӣ бо гузашти тантанавии қаровули фахрии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ аз назди меҳмони олимақом ба поён расид. ҳабдаҳуми апрел сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Россия бо маросими гулгузорӣ дар назди оромгоҳи сарбози номаълум оғоз ёфт. дар маросими гулчанбаргузорӣ дар макони Александровский сад қаровули фахрӣ ва оркестр саф ороста буд. коменданти ҳарбии шаҳри Москва оид ба саф кашидан ва омодагии горди фахрӣ барои баргузории маросими гиромидошти хотираи қурбониёни роҳи озодӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориш дод. сипас сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти мусиқии маросимӣ дар назди гулхани абадӣ ки нишонаи поси хотир ва қадрдонии сарбозони дар роҳи озодӣ қурбоншуда мебошад гулчанбар гузошта бо дақиқаи хомӯшӣ ба арзишҳои давлатдории Федератсияи Россия эҳтиром ба ҷо оварданд.
дар ҳамин ҷо 10 маротиба бонг садо дода суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон навохта шуд. баъди садо додани суруди миллии Тоҷикистон, қаровули фахрӣ бо қадамзании мутантан аз назди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иштирокдорони маросими гулчанбаргузорӣ гузаштанд. дар ин маросим президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Федератсияи Россия ҳамроҳӣ карданд. 17 апрел мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Россия дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Россия дар қасри Кремл баргузор шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Россия Владимир Путин истиқбол гирифтанд. Уважаемый Мамаль Шарипович, уважаемые друзья, нам очень приятно встречаться с вами в Москве. Нам нет необходимости характеризовать наши отношения, это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе. Развиваются экономические отношения. Мы сегодня будем возможность поговорить об этом поподробнее, хотя мы с вами уже почти в течение часа перед этой официальной встречей уже имели возможность поговорить и сделали это, обсудили уже ключевые некоторые направления нашего взаимодействия. Ну, сейчас с участием коллег и в таком узком составе, затем и в более широком. Поговорим по каждому из этих направлений в отдельности. Мы вас очень рады видеть. Добро пожаловать. Уважаемый Владимир Ильич, большое спасибо за приглашение посетить Российской Федерации с официальным визитом. Россия – ключевой стратегический партнер и союзник Таджикистана. Россия занимает лидирующее место торгового экономического сотрудничества Таджикистана. На подъеме находится сотрудничество сторон в культурно-гуманитарной сфере, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности. Уверен, что сегодняшние встречи придадут новый импульс дальнейшему углублению всего комплекса взаимоотношений наших стран. Спасибо. масоили ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Россия нахуст дар мулоқоти хосаи сарони ду давлат ва сипас дар бохории ҳайатҳои васеъи ҳарду ҷониб баррасӣ гардид. Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба кишвараш хайрамақдам гуфта изҳори итминон намуд, ки натиҷаҳои ин сафар низ барои таҳкиму тавсеяи муносибатҳои шарикии стратегии ду кишвар такони тоза хоҳад бахшид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар навбати худ ба президент ва ҳукумати Федератсияи Россия барои даъват ҷиҳати анҷоми сафари расмӣ инчунин истиқболи самимӣ изҳори сипос карданд. давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳавасмандии устувори худро ба таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Россия таъкид намуданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои мубрами ҳамкории стратегии кишварҳо, мавзӯи васеъи робитаҳои байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима карда шуд. ҳарду ҷониб аз рушди бемайлони ҳамкорӣ дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷорати, иқтисодӣ, гуманитарӣ, ҳарбӣ техникӣ ва дигар самтҳои муносибатҳои дуҷониба изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид гардид, ки муколамаи сиёсии сатҳи олӣ, таҷрибаи бои ҳамкорӣ, боварию эътимоди байни ҳамдигарӣ фароҳам овардани заминаи мусоиди ҳуқуқӣ имкон дод то робитаҳои ду кишвар рушду густариши бештар пайдо намоянд. Федератсияи Россия шарики тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистон боқӣ монда. ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар дар соли гузашта беш аз $1 миллиард ташкил дод. ҷалби сармояи Россия ба иқтисодиёти Тоҷикистон низ аз ҳадди ин нишон дод боло рафтааст. соҳаи кишоварзӣ самти ояндадори ҳамкории ду кишвар номида шуда,
дар рафти мулоқот масъалаи афзоиши воридоти маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон ба Россия махсус таъкид гардид. дар ин росто истифодаи технологияи Россия оид ба коркарди маҳсулоти хӯрока, таъсиси маркази тақсимоти яклух дар Тоҷикистон ва ҳамоҳангсозии сертификатсияи дарозмуддати маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон ба бозори Россия ба мақсад мувофиқ шуморида шуд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаи рушду густариши муносибатҳои байниминтақавӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, сӯзишвории энергетикӣ, маблағгузорӣ ба соҳаҳои саноати хӯрокворӣ, насоҷӣ, саноати вазнин ва кӯҳӣ, идомаи тадқиқот дар минтақаҳои ояндадори нафту гази Тоҷикистон, таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ, интиқоли молу маҳсулоти кишоварзӣ ба Россия, нақлиёт, логистика ва туризм таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. то имрӯз Тоҷикистон бо 80 минтақаи Федератсияи Россия муносибатҳои судманд ба роҳ мондааст. дар ҷараёни мулоқот таъкид шуд, ки баргузории форумҳои тиҷоратӣ бо иштироки доираҳои соҳибкории ҳарду кишвар ва конференсия оид ба ҳамкории байниминтақавӣ метавонад ҳамчун як омили таҳкимбахшандаи густариши муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ бар нафъи кишварҳо хизмат намояд. зимни вохӯрӣ рафти татбиқи тадбирҳо оид ба ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, аз ҷумла эълони авф ба як қисми шаҳрвандони Тоҷикистон, беҳсозии шароити будубоши муҳоҷирон баррасӣ гардида, пешниҳод шуд, ки идомаи чунин чораҳои судманд, аз ҷумла тамдиди муҳлати ба қайдгирӣ ва иҷозатнома барои фаъолияти муҳоҷирон ба манфиати кор хоҳад буд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд, ки нисбат ба як қисми шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бо сабабҳои гуногун будубоши онҳо дар ҳудуди Федератсияи Россия манъ гардидааст, авф эълон карда шавад. ин пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Россия Владимир Путин қабул карданд ва дар навбати худ ба роҳбарияти Вазорати корҳои дохилии Россия супориш доданд, ки оид ба ҳалли ин масъала чораандешӣ намоянд. ҷонибҳо зимни баррасии масъалаҳои амнияти ба таъмини амнияти минтақавӣ, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашоовар ва ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, вазъи мураккаб дар сарҳади давлатӣ бо Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникиро аз самтҳои афзалиятноку муҳими муносибатҳои Тоҷикистону Россия маънӣ дод намуданд. зимни мулоқот ҳарду ҷониб раванди ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳангиву гуманитарӣ, илму маориф, омӯзиши забони русӣ, таъмини омӯзгорони забони русӣ дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон, таҳсили ҷавонони тоҷик дар муассисаҳои олии Россия, татбиқи лоиҳаҳои бунёди мактабҳои омӯзиши забони русӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд. масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ аз мавзӯъҳои дигари мулоқоти сатҳи олии Тоҷикистону Россия буд, ки сарони давлатҳо вобаста ба ҳамёрии кишварҳо ва дастгирии ташаббусҳои якдигар изҳори қаноат карданд. дар анҷоми музокироти сатҳи олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Владимир Путин даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон муносиб ба Тоҷикистон ташриф оранд. баъди анҷоми мулоқоту гуфтушунидҳо маросими имзои санадҳо баргузор шуд. зери изҳороти муштараки сарони давлатҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин имзо гузоштанд. дар ҳузури сарони давлатҳо 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. аз ҷумла созишномаи ҳамкории корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ва бонки ВТБ, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи Олимпии Россия, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории илмӣ байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Федератсияи Россия, созишнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Нижегородски Федератсияи Россия дар бораи ҳамкории тиҷорати иқтисодӣ, илми техникӣ ва гуманитарӣ, ёддошти тафоҳум байни хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералӣ оид ба назорат дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва беҳдошти инсони Федератсияи Россия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон. нақшаи чорабиниҳои муштараки Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Федератсияи Россия барои соли 2019.
созишнома байни хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти федералии гумруки Федератсияи Россия оид ба ташкили тартиби соддагардонидашудаи амалиёти гумрукӣ ҳангоми интиқоли молҳо ва воситаҳои нақлиёт байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия, долони соддагардонидашудаи гумрукӣ. Протоколи байниидоравӣ дар бораи риояи талаботи фитосанитарӣ ҳангоми аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ворид намудани маҳсулоти меваю сабзавоти аз лиҳози фитосанитарӣ муҳим. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия оид ба ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар Федератсияи Россия. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода ки забони таҳсилашон русӣ мебошад. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ. Протокол оид ба ворид намудани тағйирот ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини маҳсулоти нафтӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2013. созишнома байни агентии назорати маводи нашоаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия оид ба ҳамкорӣ ва мусоидат кардан ба агентии назорати маводи нашоаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо. ёддошти тафаҳум оид ба ҳамкорӣ байни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи Федератсияи Россия. ёддошти тафаҳуми байниҳукуматӣ дар бораи масъалаҳои таъмини амнияти биологӣ. созишнома байни вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати мудофиаи Федератсияи Россия оид ба ҳамкории муштарак дар самти ошкор ва таҳқиқ намудани вазъи радиатсионӣ, кимиёвӣ ва биологӣ барои манфиатҳои қисмҳои ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар рафти амалиётҳои муштарак. баъди анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сарони ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин нишасти матбуотӣ ороста аз натиҷаҳои мулоқоту гуфтушунидҳои дуҷониба изҳори қаноатмандӣ карданд. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые коллеги, друзья, мы искренне рады принимать в России с официальным визитом президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются на основе традиций дружбы и взаимного уважения. Хотел бы отметить, что наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем прошли в деловом и конструктивном ключе. Мы обсудили весь комплекс вопросов российско-таджикских связей, рассмотрели актуальные региональные и международные проблемы. В принятом по итогам совместном заявлении отражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества, на расширение взаимодействия в самых разных сферах. Особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям. На Российскую Федерацию приходится четверть таджикской торговли и порядка трети всех иностранных капиталовложений в республику – 1,6 миллиарда долларов. Устойчиво растет товарооборот. В прошлом году он прибавил почти 25%, достигнув 900 миллионов долларов. В ходе состоявшегося в марте в Душанбе заседания Российско-Таджикской межправкомиссии приняты важные решения, направленные на улучшение режима взаимной торговли и инвестиций, поддержку и реализацию совместных коммерческих и инфраструктурных проектов. Успешно продвигается российско-таджикское сотрудничество в энергетике. Россия почти полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. Построенная с российским участием Сантудинская ГЭС обеспечивает свыше 10% потребления энергии в Таджикистане. В настоящее время рассматривается возможность организации поставок генерируемого этой ГЭС электричества в третьи страны. В свою очередь, Таджикистан наращивает поставки сельхозпродукции на российский рынок. В прошлом году объем экспорта продовольствия и сельхозсырья в Россию увеличился на 40%, а в январе-феврале этого года еще на 35%.
Это во многом стало результатом льгот и преференций, предоставленных российской стороной, таких, например, как 50% скидка на железнодорожную перевозку таджикских овощей и фруктов. Достигнутые договоренности об упрощенном таможенном коридоре и о создании российского оптово-распределительного центра призваны дополнительно улучшить условия доступа продукции агропрома Таджикистана в Российскую Федерацию. Хорошие перспективы появляются для взаимодействия наших стран в алюминиевой промышленности, которая является системообразующей для таджикистанской экономики. В соответствии с подписанным соглашением Банк ВТБ будет оказывать таджикской алюминиевой компании содействие в финансировании закупок сырья, а в дальнейшем не исключено, что и в модернизации производства, повышение качества продукции. Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. Отмечу также, что российская сторона оказывает Таджикистану значительное донорское содействие, в том числе по линии трастового фонда «Россия. Программа развития ООН». В прошлом году было выделено 7 миллионов долларов, а в текущем 4 миллиона долларов на помощь в стимулировании молодежного предпринимательства, расширение возможностей наименее защищенных слоев населения, а также во многих других сферах жизни таджикистанского общества. Разумеется, подробно обсудили с Эмомали Шариповичем состояние и перспективы двустороннего гуманитарного взаимодействия. Условились и далее всемирно развивать контакты в культурной, научной, информационной областях. Решению этих задач уже активно способствует деятельность Российского центра науки и культуры в Душанбе, его филиала Хадженти и 4 центров фонда «Русский мир». В планах открытие в республике официального представительства Агентства России сегодня. Не может не радовать востребованность российского высшего образования в Таджикистане. Всего в российских вузах проходят обучение свыше 20 тысяч таджикистанцев. Еще порядка 8 тысяч учатся в филиалах российских вузов, в том числе в Российско-Таджикистанском славянском университете. На 2018-2019 учебный год для нужд республики выделено 618 государственных стипендий. Россия содействует изучению таджиками русского языка. Сегодня подписано соглашение о строительстве в Таджикистане 5 школ с обучением на русском языке по образовательным стандартам Российской Федерации. Эти 5 школ в 5 городах Таджикистана будут работать. Успешно показал себя и пилотный проект командирования российских учителей в школы Таджикистана. Мы сегодня на встрече в ходе переговоров говорили об этом. Мы благодарны нашим друзьям в Таджикистане, что они уделяют этому большое внимание. Все люди, которые там работают, приехали на работу в Таджикистан, чувствуют себя очень комфортно. Многие из них изъявляют желание там остаться, дальше продолжать свою трудовую деятельность. При обсуждении международной проблематики констатировали совпадение или близость позиций двух стран по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня. Россия и Таджикистан стремятся координировать действия в интеграционных процессах, активными участниками которых являются наши страны, прежде всего СНГ, ШОС и ОДКБ. Мы приветствуем стремление Таджикистана налаживать более тесные контакты с Евразийским экономическим союзом, не только в экономике, торговле и инвестициях, но и в других, представляющих взаимный интерес сферах. Россия оказывает поддержку Таджикистана в ходе его председательства в текущем году в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. С удовольствием примем участие в саммите СВМДА, который пройдет в Душанбе уже совсем скоро, в июне этого года. Разумеется, в ходе переговоров подробно обсудили с Эмомали Шариповичем обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии, в том числе в контексте вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.
И в заключение хотел бы поблагодарить Эмомали Шариповича, всех таджикистанских коллег за плодотворную совместную работу, а также выразить удовлетворенность тем, что нами достигнуты хорошие результаты в ходе сегодняшнего визита, да, и в ходе работы в таком текущем режиме. В этой связи хотел бы поблагодарить наших коллег с обеих сторон за те усилия, которые они прилагают для развития двухсторонних связей. Благодарю вас за внимание. Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность российской стороне за приглашение посетить дружественную Россию с официальным визитом. Регулярный диалог на высшем уровне позволяет нам предметно обсуждать не только актуальные вопросы и перспективу нашего стратегического партнерства, но и обстоятельно обмениваться мнениями по региональной и международной проблематике. По итогам сегодняшних переговоров были подписан важный пакет двусторонних документов. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнерства. Поэтому особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества. Россия на сегодня остается одним из главных торгово-экономических партнеров Таджикистана. В истекшем году товарооборот между нашими странами возрос на 9% и превысил $1 миллиард. В данном контексте было отмечено значение дальнейшего и эффективного выполнения решений, принимаемых в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Таджикская сторона подтвердила важность реализации перспективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Таджикистана. Мы акцентировали внимание на налаживании совместных производств в отраслях легкой, пищевой и горнодобывающей промышленности, а также в сфере транспорта и туризма. Нами представлен российской стороны пакет из 50 инвестиционных проектов, которые охватывают широкий диапазон, включая указанные сферы. Большие возможности сотрудничества существуют также в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах экономики Таджикистана. Сегодня мы подписали документы об упрощенном порядке совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между нашими странами и о порядке и нормах фитосанитарного контроля. Эти документы создают правовую основу зеленого коридора. Тем самым будут сформированы благоприятные условия для взаимной поставки товаров, в том числе экологически чистых таджикских овощей и фруктов, на обширный российский рынок. Также была отмечена необходимость скорейшего завершения подготовительных работ по созданию в Таджикистане оптового распределительного центра сельхозпродукции. Другим важным элементом экономического взаимодействия двух стран являются межрегиональные связи, география которых постоянно расширяется. На сегодня порядка 80 регионов России имеют с Таджикистаном прямые торгово-экономические, культурно-гуманитарные и другие деловые связи. Считаем необходимым дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества в данном направлении. В Таджикистане сегодня стабильно развивается экономика. Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта за последние 10 лет находятся на уровне 7%, что является хорошим макроэкономическим показателем. Мы поставили перед собой цель в ближайшие 10 лет перевести свою национальную экономику на индустриально-аграрную модель развития. Это создаст новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества сторон на уровне регионов, в том числе в различных отраслях промышленности. Обе стороны уделили приоритетное внимание взаимодействию в сфере трудовой миграции. Оно прежде всего нацелено на регулирование миграционных потоков между нашими странами, улучшение условий пребывания и работы на территории России, таджикских трудовых мигрантов и членов их семей.
Благодаря совместным усилиям мы заметно продвинулись в решении актуальных вопросов в этой сфере. Следует отметить, что в последние годы количество таджикских трудовых мигрантов, выезжающих в Российскую Федерацию, имеет тенденцию к сокращению. Так, в прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше по сравнению с периодом пика данного процесса первыми годами текущего десятилетия, когда в Российскую Федерацию выезжало до 1 миллиона наших трудовых мигрантов. Тем не менее, на этом направлении все еще остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания. Мы обсудили пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, культуры и туризма. Хотел бы отметить, что российское информационное пространство доступно во всех уголках Таджикистана, то есть оно является частью нашего информационного поля. У нас укрепляется позиция российского образования и русского языка. Сегодня в вузах России обучается более 20 тысяч молодежи Таджикистана. В Таджикистане успешно функционирует Российско-Таджикский славянский университет, филиалы ведущих московских вузов МГУ, МИСИС и Энергетического института. Соответствующими указами президента и постановлениями правительства установлено обязательное изучение русского языка в общеобразовательных учреждениях уже со 2 класса. Во многих дошкольных учреждениях воспитание ведется на русском языке. В 10 вузах функционируют факультеты русской филологии или отделения по специальности русский язык и литература. В стране действуют десятки общеобразовательных школ и сотни классов с русским языком обучения. В связи с этим мы признательны российской стороне за готовность ускорить процесс строительства в Таджикистане 5 новых русскоязычных школ. Мы положительно оцениваем результаты сотрудничества наших стран в противодействии глобальным угрозам. В сфере обеспечения безопасности стороны тесно взаимодействуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и контрабандой наркотиков. Таджикистан и Россия являются естественными союзниками в этом вопросе, и мы выступаем за дальнейшую координацию действий компетентных ведомств наших государств в данной сфере. Успешно развивается таджикско-российское военное и военно-техническое сотрудничество. Мы признательны российской стороне за постоянное содействие подготовки кадров для наших вооруженных сил и военно-техническому укреплению оборонного потенциала Таджикистана. Таджикской стороной принимаются необходимые меры для эффективного функционирования крупнейшего зарубежного военного объекта России, 201-й военной базы, успешно решает свои задачи. Уникальный оптико-электронный комплекс «Окно». При обсуждении актуальных вопросов региональной безопасности в центре внимания сторон находилась проблематика Афганистана. События в Афганистане напрямую влияют на уровень безопасности в нашей стране и в регионе в целом. Следует отметить, что на Таджикистан приходится около 60% границы Афганистана с бывшим Советским Союзом. Это 1400 километров таджикско-афганской границы с труднодоступными для охраны горными участками. Таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Содружества. Таджикистан, являясь буфером на пути распространения угроз безопасности, исходящих из этого направления, вносит свой вклад в дело эффективной борьбы с ними. Время показало, что проблема этой соседней для нас страны не имеет военного пути решения. Таджикистан заинтересован в стабильном и процветающем Афганистане и выступает за мирное решение его проблем. В этой связи мы высказали за дальнейшие совместные усилия
по содействию восстановлению мира и стабильности в Афганистане политико-дипломатическими методами. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам регионального и международного характера. Мы с Владимиром Владимировичем высказались за укрепление нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ и других структур многостороннего сотрудничества. Таджикская сторона удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. Пользуясь возможностью, я с большим удовольствием пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время. Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович, и в вашем лице народ России за теплый прием и традиционное гостеприимство. Большое спасибо. 16 апрел дар доираи сафари расмӣ дар Федератсияи Россия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Москва бо раиси ҳукумати Федератсияи Россия Дмитрий Медведев мулоқот карданд. Уважаемый Мали Шарипович, я очень рад вас видеть, очень рад вас приветствовать в Москве. У вас большой визит, завтра у вас переговоры с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и подписание большого количества документов. Я буквально несколько минут назад как раз дал необходимые поручения правительству на подписание документов. А документы важные, хорошие, они касаются и экономики, и гуманитарной сферы, в том числе школ. Ну и на самом деле в ходе этого визита, как обычно, я уверен, мы сможем согласовать позиции по развитию двусторонних стратегических отношений между Россией и Таджикистаном и наметить пути развития этих отношений на будущее. Вот, так что у вас и сегодня были встречи, и вот наша вечерняя встреча. Завтра, я говорю, у вас такой тоже большой день в Кремле. Так что позвольте вас еще раз сердечно поприветствовать и выразить надежду на очень хорошие результаты вашего визита в Российскую Федерацию. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Рад возможности встретиться сегодня с вами, обсудить наши двусторонние торговые и экономические вопросы. Хотел бы проинформировать вас, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 9%. И в этом году с начала года идет хорошими темпами. В области развивается, на подъеме находится культурно-гуманитарные области, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности. Уверен, что сегодняшние наши встречи и завтра даст мощный импульс нашим двусторонним отношениям по всем направлениям. У нас есть сегодня о чем поговорить, вопросы не только торгово-экономические, но вопросы региональной безопасности, наших и международных повесток дня. Так что очень рад, давно мы с вами не виделись. Да, взаимно. Спасибо. Спасибо. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони дидору мулоқот ва баррасии масоили ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба изҳори хушнудӣ карда таъкид доштанд ки мо ба таҳкими ҳамкории стратегӣ бо Россия манфиатдор ҳастем. ҷонибҳо дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори рушди тиҷоративу иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол, нақши муҳими комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои ҳамкории иқтисодӣ, ҳамкорӣ бо минтақаҳои Россия дар самтҳои гуногунро баррасӣ карданд. ҳар ду ҷониб масъалаи дастрас кардани маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон ба Россия ва сурат бахшидан ба механизми маблағгузорӣ барои бунёди марказҳои нақлиётӣ ва логистикӣ, таҳияи лоиҳаҳои сармоякгузорӣ, таъсиси корхонаҳои муштаракро муҳокима намуданд. ба рушду тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳанг, гуманитарӣ, илму маориф, хусусан бо роҳи бунёди мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон фароҳам овардани имконияти бештар ба ҷавонони тоҷик барои таҳсил дар мактабҳои русӣ ва ҷалби омӯзгорони рӯззабон аз Федератсияи Россия ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд.
ҳамчунин зимни вохӯрии ҷонибҳо ҳамкорӣ дар самти таъмини амният ва ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ, андешидани тадбирҳои муштарак оид ба таҳкими иқтидори мудофиавӣ ва сарҳадодро баррасӣ карданд. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба Федератсияи Россия бо раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Вячеслав Володин мулоқот намуданд. дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои байнипарлумонии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. муҳимияти шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия ҳамгироии байнидавлатӣ дар доираи кори Комиссияи ҳамкориҳои байнипарлумонӣ ва Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил таъкид карда шуд ва муносибатҳои байнипарлумонӣ асоси маҷмӯи ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Россия арзёбӣ гардид. доир ба рушду густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, ҳамкории гуногунҷанба байни минтақаҳои Тоҷикистон ва Россия, ҷалби бештари сармояи Россия ба иқтисодиёти Тоҷикистон, таҳкими робитаҳои манфиатбори дуҷониба дар соҳаҳои илму техника, фарҳангу иттилоот, тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси соҳаи маориф ва забономӯзӣ, табодули афкори судманд баргузор шуд. дар мулоқот барои дарёфти роҳҳои нави рушди ҳамкории дуҷонибаи ҳарбӣ, ҳарбӣ техникӣ, таҳкими иқтидори мудофиавии Тоҷикистон ва масъалаҳои вобаста ба муҳоҷирати меҳнатӣ фикру мулоҳизаҳои судманд баён гардид. ҷонибҳо ҳамзамон масоили марбут ба авзои кунунии минтақа ва ҷаҳон, роҳу усулҳои нави тақвияти мубориза бар зидди зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир аз қабили терроризму экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккил ва фаромиллиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон муносиб ба Тоҷикистон ташриф оранд. 16 апрел дар шаҳри Москва дар доираи сафари расмӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсати муносиб бо роҳбарони ҷамъиятҳои тоҷикон, олимону муҳаққиқон, донишҷӯёну аспирантҳо, соҳибкорон, мутахассисони соҳаҳои гуногуни иҷтимоиёт, ки дар Россия кору зиндагӣ ва таҳсил илм мекунанд, мулоқот анҷом доданд. бояд хотиррасон кард, ки зимни ҳар як сафар ба кишварҳои хориҷ, аз ҷумла ба Федератсияи Россия, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстӣ бо ҳамватанони бурунмарзӣ, зодагони Тоҷикистон вохӯриҳои судманду созанда анҷом медиҳанд. чунин вохӯриҳо қаблан дар шаҳрҳои Қазон, Москва, Челябинск ва Екатеринбурги Федератсияи Россия бо ҳамватанони муқими кишвари паҳновари Россия доир шуда буд. бо гузашти айём имрӯз нуфузу эътибори тоҷикон дар Федератсияи Россия рӯ ба болоравӣ дорад. дар зиёда аз 70 минтақаи Россия бо муваффақият фаъолият намудани ҷамъиятҳои фарҳангии тоҷикон гувоҳи возеҳи тораф баланд шудани обрӯи онҳо мебошад. чунон ки аз рафти суҳбат маълум гашт, аксари мушкилоте ки дар мулоқотҳои пешин зикр мегардиданд, дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманд ҳалли худро ёфтаанд. зимни ин сафар низ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни мулоқоту музокироти сатҳи олии масъалаҳои фаъолияти ҷамъиятҳои тоҷикон, донишомӯзии донишҷӯёни тоҷик ва вазъи муҳоҷирати меҳнатиро дар Федератсияи Россия муҳокима карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи ин мулоқотро шиносоӣ бо шароити кору зиндагӣ ва таҳсили ҳамватанон арзёбӣ намуда, зимни суханронӣ оид ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба хусус дар солҳои охир, талошҳову ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми босазои ҳамватанони бурунмарзӣ дар рушду пешрафти мамлакат, нақшаҳои ояндаи бунёдкорӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ карданд. таъкид гардид, ки соли 2018 барои мардуми кишвар аз он ҷиҳат таърихӣ буд, ки дар ин сол ташаббуси чоруми Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти марбут ба оби тоза оғоз гардид. агрегати аввалини нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кор андохта шуд ва баъди 27 сол муносибатҳои дӯстиву ҳамҷавории Тоҷикистону Узбекистон ба манфиати мардумони ҳарду кишвар бо ташаббусҳои сарони давлатҳо аз нав бо мазмуну муҳтавои тоза эҳё гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, барномаҳои давлатӣ, амалӣ кардани лоиҳаҳои бузурги сармоягузориро омили муҳими рушду пешрафти кишвар арзёбӣ карда, аз ҷумла таъкид доштанд, ки ҷиҳати иҷрои 4 самти асосии стратегӣ, баромадан аз бонбаси коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ,
таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар корҳои назаррасе ба анҷом расидааст. аз ҷумла дар даврони соҳибистиқлолӣ бо талошҳои ҳукумат ва пуштибонии мардум аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлати Тоҷикистон дар мамлакат барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ як қатор нерӯгоҳҳои хурду бузург бунёду азнавсозӣ гардида, ҷиҳати баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ садҳо километр роҳҳои оҳану мошин, нақбҳо, пулҳо сохта шуд. барои таъмини амнияти озуқаворӣ дар доираи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ бо варид кардани технологияи нав, васеъ кардани майдони кишт, бунёди боғҳои нави меваҳои содиротӣ, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷ, истифодаи самараноки замин, мардуми ҷумҳурӣ ба комёбиҳо ноил гардиданд. дар роҳи татбиқи ҳадафи наву чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар, бунёди даҳҳо адад корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ ба роҳ монда шуд. то имрӯз аллакай дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки ҳамчунин дар истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот нақши муҳим мегузоранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ оид ба тадбирҳои судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки дар ин ҷода низ корҳои назаррас ба анҷом расонда шуданд. аз ҷумла дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар қариб 2800 муассисаи таълимӣ бунёд ва 580 000 ҷойи нишаст муҳайё карда шудааст. беҳтар намудани шароити инфрасохтори тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ низ яке аз масъалаҳои асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати Тоҷикистон мебошад. президенти мамлакат барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатӣ фармонро ба тасвиб расонд, ки тибқи он дар саросари кишвар бунёди 20400 иншоот пешбинӣ шуда, то моҳи марти соли ҷорӣ қариб 3700 иншооту биноҳои нав ба истифода супорида шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолияти иттиҳодияву ҷамъиятҳои тоҷикон дар Россия изҳори қаноатмандӣ карда изҳор доштанд, ки ин ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар тарғиби фарҳанг ва маърифату таърихи кӯҳанбунёди кишварамон дар Федератсияи Россия саҳми босазо доранд. аз ҳамаи намояндагони ҷамъиятҳои тоҷикон даъват карда шуд, ки бо ҳамватанон хешу ақрабо робитаи зичу пурсамар дошта бошанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки мардум якҷоя меъмад низ пешрафту тараққиёти устувори давлати соҳибистиқлоламонро таъмин намуда, онро ба як кишвари мутараққӣ табдил медиҳанд. намояндагони тоҷикони кишвари Россия ба пешвои миллат барои таваҷҷуҳу ғамхории доимиашон нисбат ба диаспораҳо, муҳоҷирон ва донишомӯзон изҳори сипоси беандоза карданд. бо ҳамин сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзҳои 16 ва 17 апрели соли 2019 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия идома дошт, ба анҷом расид. мавриди зикр аст, ки зимни ин сафари бобарор ба хотири рушду густариши муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Россия, баъди анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ 17 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. нимаи дуюми рӯзи 17 апрел сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Москва ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи Внуково-2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Федератсияи Россия гусел намуданд. чун маросими истиқбол расми гусели меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор шуд. барои гусели шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи гарнизони Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. баъди гузориши фармондеҳи ротаи қаровули фахрӣ ба меҳмони олиқадр дар ҳамин ҷо сурудҳои миллии ду давлат навохта шуд. маросими гусели расмӣ бо гузашти тантанавии қаровули фахрии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ аз назди меҳмони олимақом ба поён расид. рӯзҳои 16-17 апрели соли 2019 дар шаҳри Москва дар доираи сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Россия конфронси ҳафтуми ҳамкории байниминтақавии Тоҷикистону Россия баргузор шуд. дар кори конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, муассисаҳо ва доираҳои соҳибкории ҳарду давлат иштирок намуданд.
баргузории чорабинии мазкур миёни кишварҳо ба раванди татбиқи якчанд лоиҳаҳои мутақобилан судманд ва ташаббусҳо дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, фарҳанг ва маориф мусоидат хоҳад кард. конфронс ҳамчунин шароити муносибро ҷиҳати муколамаи созанда дар масоили муҳими рӯзномаи муносибатҳои дуҷониба ва минтақавӣ фароҳам овард. дар доираи барномаи соҳибкорӣ низ ҳамоишҳо, мизҳои мудаввар ва вохӯриҳои корӣ доир шуда, муаррифномаҳои мавзӯӣ пешкаш гардиданд. кори ҷаласаи васеъи конфронси ҳамкории байни минтақавии Тоҷикистону Россияро паёмҳо аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ҳусни оғоз бахшид. дар доираи кори мизҳои мудаввари мавзӯӣ роҷеъ ба масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, тиҷорат ва сармоягузорӣ, саноат ва инфрасохторӣ, инчунин равобити гуманитарӣ, табодули афкор сурат гирифт. тафоҳумномаи ҳамкорӣ миёни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Веб Инжиниринг, созишнома дар бораи ҳамкорӣ миёни Агентии содиротӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии Маркази содиротии Россия дар соҳаи татбиқи маҷмӯии тарҳҳои иқтисодии хориҷӣ ба имзо расонда шуд. 16 апрел дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия дар доираи сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамоиши ҷавонони Россия ва Тоҷикистон бо иштироки доираи васеъи ҷавонон аз Тоҷикистон ва Россия баргузор гардид. ҳамоиши ҷавонони Тоҷикистону Россия дар мавзӯи роҳи муштарак дар масири иқтисоди оянда барпо гардида, зимни он масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ ва соҳибкории ҷавонон мавриди табодули афкор қарор гирифт. дар кори форум роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати Агентии федералии кор бо ҷавонони Федератсияи Россия бо ҳайати намояндагии Федератсияи Россия иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстона ва ҳасанаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барои густариши ҳамкории Тоҷикистону Россия заминаи мусоид фароҳам оварда, имрӯз ҳамкории ин ду кишвари дӯсту бародар дар самти сиёсати давлатии ҷавонон дар сатҳи зарурӣ қарор дорад. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати оқилонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, барои татбиқи босамари сиёсати давлатии кор бо ҷавонон ва густариши ҳамкории байналмилалӣ тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҷониби Россия аз иштироки фаъолонаи ҷавонони Тоҷикистон дар чорабиниҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ ва дуҷонибаи Россия ва Тоҷикистон изҳори хушнудӣ намуда, ҷиҳати татбиқи як зумра лоиҳаҳо ва баргузории чорабиниҳои муштарак изҳори назар намуданд. дар ҳошияи ҳамоиш тафоҳумномаи ҳамкорӣ миёни Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии федералӣ оид ба корҳои ҷавонони Федератсияи Россия, инчунин созишнома дар бораи тавсеяи ҳамкорӣ дар самти ҳамкории байналмилалӣ дар бахши ҷавонон миёни Созмони ҷамъиятии Иттиҳоди ҷавонони Тоҷикистон ва Созмони ҷамъиятии умумироссиягии Иттиҳоди ҷавонони Россия ба имзо расонда шуд. дар маҷмӯъ кори конфронс оид ба ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҳамоиши ҷавонон чун анъана дар фазои ҳусни эътимоду тафоҳум баргузор шуда, ибрози ақида ва афкор аз лиҳози мазмун пурмуҳтаво буданд. ман Меҳрангез Сатторова, донишҷӯи донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов ҳастам. ман аз номи тамоми донишҷӯёни тоҷик, ки дар Федератсияи Русия таҳсил доранд, барои таваҷҷӯҳи беандоза, ғамхории падарона ва дастгирии доимӣ нисбат ба мо ҷавонон, махсусан бонувон ва ҷаноби Олӣ арзи сипос менамоям. имрӯз мо аз мулоқот бо пешвои муаззами миллат хело шод ҳастем. мо ҷавонон аз имконияти дар иштирок кардан дар мулоқот бо пешвои муаззами миллат хело баҳраманд гаштем. ман Тоиров Шавкат Исломович, роҳбари ташкилоти минтақавии вилояти Кемерово бо номи дӯстии тоҷику рус мебошам. аз номи ҷамъияти худмон миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба пешвои миллат изҳор мекунем ва ҳаракат мекунем, ки ҳар як марди тоҷик ҳиссаи худро ба ватани худ гузоранд. мақсади
اساسی جمعیت ما حمایت حقوق مردم تاجیکان میباشد. من رئیس جمعیت تاجیکان ولایت ارکوز ملکشوی مریاد رحمتویچ به نهایت خرسند هستیم که با شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت عزیز کشور تاجیکستان عزیزمون امروز تاجیکستان عزیز ما گلگوش گفته ایستاده است و من همچون رئیس جمعیت تاجیکان ولایت ارکوز از آن خرسند هستم که تمام تاجیکان ولایت ارکوز هموطنان ولایت ارکوز سیاست امروزه حکومت دولت جمهوری تاجیکستان با سروری جناب عالی دستگیری میکنند و ما امروز خرسند هستیم که تاجیکستان عزیز ما یک از منطقه های زیباترین در دنیا است. من رئیس جمعیت تاجیکان شرق دور محتاب غفورова من خیلی خرسند هستم که امروز در چنین واقعه بزرگ با هموطنان عزیز اشتراک دارم. من سلام درود به پایان هموطنان شرق دور را به شما آوردم. باور کنید 8 ساعته پرواز با هواپیما 6000 کیلومتر با این واقعه بزرگ حاضر شدنم به مانند یک میژه زدن بود. این هم باشد دیدار و مهر و محبت پیشوای معظم ملتمون بود. من خیلی هم خرسندم، افتخار آن رو دارم که پیشوای معظم ملت ما زنان رو با وظیفه های رهبری کننده تعیین میکنند که این افتخار ما زنان و مادران است. ما تاجیکان باید که در تمام نقطه جهان نام ملت خود با خلق و اطوار نیک، با فرهنگ، با صلح و دوستی معرفی نماییم. من عثمانوف مراجان رئیس جمعیت تاجیکان مقیم شهر سنت پترزبورگ از جمع می باشم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مسئله های بود و باش مهاجران در روسیه و مسئله حجت گذاری بسیار توجه مهم ظاهر میکنند و تیز ما را دعوت میکنند تا اینکه با تمام پرابلم و مشکلی هایی که هموطنان ما در روسیه مواجه می شوند بررسی کنند و با رهبران حکومت روسیه این مسئله ها را حل و فصل نمایند. و من از نام تمام تاجیکانی که در شهر سنت پترزبورگ اقامت میکنند، کار و زندگی میکنند، تحصیل میکنند، منتداری خود را بیان میکنم. ما جوانانی در خارج کشور تحصیل داشته پیروان پیشوای ملت هستیم. استفاده از سوزشواری با صفت در واسطه‌های نقلیات باعث کاهش یافتن اخراج گازهای ضررآور به محیط زیست می‌گردد. با همین مقصد استفاده از سوزشواری دیزلی اورو 5 به منفعت کار است. شرکت گازپروم نفت تاجیکستان که یکی از وارد کنندگان اصلی چنین سوزشواری در کشور محسوب می‌یابد، عاید به منفعتناک بودن استفاده از آن با جلب متخصصان خارجی مشورت داید نمود. گزارش خبرنگاران ما. در قلمرو کشور به جز شرکت‌های رسمی هستند حالت‌هایی که محصولات پس‌صفت وارد بازار گشته پیشنهاد مزاج آن کرده می‌شوند. همین است که خریداران به ارزش پست چنین محصولات بی‌صفت توجه نموده خریداری می‌کنند. امروزها شرکت‌های رسمی که در بازار نفتی کشور فعالیت پرثمر دارند به قلمرو کشور محصولات نوع اورو 5 را وارد می‌کنند که از جهت صفت بهتر است و به محیط اطراف کمتر تأثیر منفی می‌رساند. یعنی استفاده چنین مواد سوخت با صفت امکان می‌دهد که هر یک راننده در سمت بهتر نمودن محیط زیست سهم خویش را گذارد. Если мы производим топливо класса 5, то у нас суммарно снижаются выбросы. Если мы возьмем 1 000 000 тонн топлива, то это снижение выбросов углекислого газа где-то приблизительно на уровне 300 тысяч снижение выбросов, где-то 300 тысяч тонн углекислого газа. 300 тысяч углекислого газа – это очень большой лес размером где-то 10 на 20 километров надо посадить, чтобы он ежегодно потреблял такое количество углекислого газа и выбрасывал обратно нам кислород. Вот как бы образно можно сказать, что такое переход с одного на другое. برای پیدا کردن معلومات بیشتر شرکت گازپروم نفت تاجیکستان برای صاحبکاران و تحویل دهندگان مواد نفتی برنامه رشد تخصصی را عملی ساخت. در روند برنامه آموزشی تخصصی متخصصان ساحه از فدراسیون روسیه دعوت شدند. طبق اطلاع یکی از تحویل دهندگان سوزشواری دیزلی استاندارد اورو 5 به کشور گازپروم نفت تاجیکستان می باشد. متخصصان ساحه میگویند که نظارت و کاربری فعالیت صفت سوزشواری فروخته شونده
برای شرکت وظیفه مهم استراتژی میباشد. پس از داخل شدن به انبار نفت سوزشواری سنجش مطابقت را به استانداردهای تعیین شده در آزمایشگاه اگنتی تاجیک استاندارد گذاشته، بعدا در آزمایشگاه داخلی که با تجهیزات معاصر مجهز گردانیده شده است از سنجش تکراری میگذرد. اینچنین آزمایشگاه سیار نیز پیوسته نقطه‌های فروش سوزشواری را از سنجش میگذراند. بنا به اندیشه رانندگان حرکت نقلیات بیشتر از صفت سوزشواری وابستگی دارد. سوزشواری صفت پست داشته اقتدار محرک و استواری حرکت را کاسته نموده در انتها به بردوامی کار محرک تأثیر منفی میرساند. استفاده سوزشواری دیزلی با صفتی که با طلبات‌های استاندارد جهانی و اکولوژی یورو 5 جوابگوست میتواند خراجات برزیاد نالازم را برای رانندگان از میان برداشته، شرایط خوب کاری دوامناک را برای محرک تامین نماید. چون این مواد سوخت را شرکت‌های عظیم وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان تحویل می‌دهند. در فورум صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و فرانسه که امروز در شهر دوشنبه برگزار گردید گفته شد که همکاری تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و فرانسه بیش از پیش گسترش یافته برای تقویت گردش سودای دو کشور مساعدت می‌نمایند. در دوره سال‌های 2017-2018 از جانب سرمایه‌گذاران فرانسه به اقتصادیات تاجیکستان بیش از 86 میلیون دلار آمریکایی سرمایه خارجی وارد گردیده است که از این شماره زیاده از 67 میلیون دلار را سرمایه‌گذاری‌های مستقیم تشکیل می‌دهند. گزارش خبرنگاران ما 18 اپریل در شهر دوشنبه فورум صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و فرانسه برگزار گردید. تاکید گردید که همکاری‌های تجارتی و اقتصادی شرکت‌های تاجیکستان و فرانسه سال از سال رونق یافته برای تقویت دادن گردش سودای دو کشور مساعدت بیشتر نموده ایستادند. در جمع آمد از جانب رهبریت کارخانه فرعی دولتی تاج اینوست معرفی‌نامه امکانیت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان توسط دورنما به حاضرین منظور کرده شد. در چاره‌بینی نمایندگان وزارت و کمیته، شرکت و کارخانه‌های ساحه‌های گوناگون فعالیت خواجگیداری تاجیکستان و فرانسه از جمله صنعت، انفراساختار، نقلیات و کمیونیکاسیا، کشاورزی، تندرستی، خدمت‌رسانی‌های مالیوی و سیاحی، همچنین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران فرانسه اشتراک نموده اوید به مسائل‌های در روزنامه درج گردیده ابراز نظر نمودند. مورد ذکر است که تاجیکستان در اساس سیاست درهای باز همکاری‌های متقابلا سودمند را با شریکان رشد و کشورهای خارجی تحکیم می‌بخشد. تدبیرهای از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده در سمت جلب بیشتری سرمایه مستقیم که به تقویت بخشیدن اقتدار اقتصادی کشور مساعدت می‌کند باعث گردید که شریکان رشد و سرمایه‌گذاران خارجی برای مبلغ‌گذاری در ساحه‌های مورد نظر هوسمند گردند. فرانسه نیز از کشورهای محسوب می‌یابد که با تاجیکستان همکاری هوسمندانه را به راه مانده است. این چاره‌بینی نیز باعث می‌گردد که در روند همکاری‌های گوناگون ساحه‌های تاجیکستان و فرانسه تکان نو بخشیده شود. تاکید شد که تقویت همکاری‌ها در سمت صنعت از جمله صنعت سبک برای هر دو جانب منفعت آور است. جمهوری تاجیکستان نیز با نظرداشت آنکه صنعت‌کنانی مملکت را همچون هدف چهارم ملی اعتراف نموده است در این سمت هوسمند بوده با جلب سرمایه مستقیم به این ساحه دقت مخصوص می‌دهد. اشتراکچیان واخوری فورум صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و فرانسه به رشد مناسبت‌های دو جانبه که فراگیر همه ساحه‌های همکاری میباشد بهای بلند دادند. طرف‌ها به موافقه رسیدند که منتظم چنین واخوری‌های صاحبکاران را برگزار می‌نمایند. منوچهر سلیمان، حفیظالله سعدالله، مقصد اخبار. در ناحیه ظفرآباد ولایت سوق با تشبوس ساکنان جمعه اولوف و بهادر سعیدوف یک کارگاه دوزندگی و یک مرکز خدمترسانی که با استفاده از مبلغ‌های پسنداز نموده‌شان که برای سفر حج جمع آوری نمودند به استفاده داده شد. گزارشی مضبوطی بابازاده از ناحیه ظفرآباد. هر یک شهروند این ناحیه ظفرمند خواهان با دستاویز ارزنده استقبال گرفتن جشن همایون ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. جمعه اولوف پیرمرد نورانی جماعت شهرک ظفرآباد که تمام عمرش در راه آبادانی سازندگی سپری شده است، چند سال این جانب با نیت ادای مناسک حج مبلغ جمع آورده نیت داشت سالهای آخر با همراهی اهل عائله‌اش به حج رود. لیک روز از روز رشد کردن تاجیکستان بیشتاسا و زیبایی دلربا شدن ناحیه ظفرآباد بابای جمعه را به بنیاد کارگاه دوزندگی هدایت نمود. در این عمل خیر جمعه اولوف را فرزندان صاحبکارش و اهل عائله صمیمانه دستگیری نمودند. چند سال بود من حج میرسیده بودم، پول جمع کرده بودم. امروز 80 نفر زنان و دختران رایون ظفرآباد در سیخ ما کار کرده. امروز در کارگاه دوزندگی محتاج 80 نفر زنان و دختران بیشور پس از گرفتن تعلیم کامل و تجربه کافی در کارخانه دوزندگی مدینه مرکز ولایت سوق
дар ду баст ба фаъолияти пурмаҳсул машғул ҳастанд. мавриди зикр аст ки якчанд нафар бонувони имконияшон маҳдуд низ ба кори доимӣ шомил гардиданд. коргарон ба дӯхтани сарлибоси занонаву мардона ва мактабӣ шуғл доранд. тавре зикр кардем, таҷҳизоти коргоҳи муҳтоҷ муосиртарин маҳсуб ёфта дар миёни дигар коргоҳҳои вилояти суғд ангушшумор маҳсуб ёбад. ин ҳамаро бародарони соҳибкор бо маслиҳати падарашон ҷумъа абулов ба хотири ҷилавгирӣ аз маҳсулоти пастсифати борҳои қочоқ аз хориҷи мамлакат воридшаванда ва амалӣ намудани стратегияи чорumi саноатикунонии мамлакат ки дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мақоми олии қонунгузори кишвар ироа гардидааст мавриди амал қарор доданд. пеш аз ҳама миннатдории хешро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо соҳибкоронро дастгирӣ намуданд ва мо имрӯз дар ноҳияи зофаробод ва зиёда аз 80 нафарро ҷойи корӣ ташкил намудем. имрӯз ҷомеаи меҳнатии коргоҳи дӯзандагии муҳтоҷ дар ҳадафи таъмини сокинони ҷамоат шаҳракҳо ҳамзамон барои муҳассилину омӯзгорони 25 муассисаи таҳсилот миёнаи умумии ноҳияи зафаробод сару либоси ягонаи мактабиро бо сифати баланду ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол карда истоданд. амали хайри ҷумъа авуловро имрӯз соҳибкорони дигари ноҳияи зафаробод низ пайравӣ менамоянд. бародарони соҳибкор тоҳир баҳодур ва саид баҳром саидовҳо маблағи барои адои маносики ҳаҷ ҷамъ овардаашонро ба ободонию созандагии ноҳияи дилбандашон ки як гӯшаи тоҷикистони ҳамеша баҳор маҳсуб меёбад сарф намуданд. бо ибтикори бародарони соҳибкор дар ҷои ноободи ҷамоати шаҳраки меҳнатобод бинои муосири хизматрасонӣ бунёд гардид ки минбаъд ба сифати чойхона ва ошхона хизмати коргарони корхонаи ҷӯробарорӣ омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ ва литсеи касби техникиро ба сомон мерасонад. мо бародарони соҳибкор дар соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои ҳалли мушкилоти омӯзгорон донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ хонандагони литсеи касби техникӣ ва коргарони фабрикаи ҷӯробарорӣ чунин ошхонаи муосирро сохта мавриди истифода қарор додем. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод имрӯз сафи соҳибкорони бонангу номус ва сокинони хайрандешу ободгар дар ин диёри зархез рӯз аз рӯз рӯ ба афзоиш дорад. ҳамагон ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сидқи дилона ҷаҳду талош меварзанд. мазбути бобозода аз ноҳияи зафаробод барои барномаи ахбор. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. хайр саломат бошед.